Yes, nongeye guha kuri YouTube channel nk'uko bisanzwe. Uyu mwanya mbanje kubasuhuza mwese abaherereye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Tukaba tugiye kugaruka ku nkuru iri hano mu Rwanda iri gucicikana uburyo Vestina muzi muri gospel hano mu Rwanda yakoze ubukwe nyuma y'amezi make gusa arangije amashuri ye yisumbuye. Ubukwe mvuga yasezeranye mu mategeko, ubwo hasigaye gusezerana imbere y'Imana. Ubwo n'ubundi urumva ko umusore wamusabye yamaze kumutsindira. Benshi bamurwaniraga tubabwira ngo mwihangane muzaba mubona abandi, by'umwihariko harimo nka Rugaju Regan. Uyu ni umusore wakunze uyu mukobwa bitagarukwaho ndetse biranasakuza cyane, ariko biza kurangira bagiye babihakana bombi, kandi hari amafoto menshi yagiye agaragara bari kumwe. Umusore wamusabye aturuka mu gihugu cya Burkina Faso, gusa impamvu ayo mafoto tutayaberetse igihe bari bari gusezerana nta muntu n'umwe wari uhari wari wemerewe gufata yaba ifoto ya telefone cyangwa se ifoto ya kamera. Ubwo urumva ko bwari ubukwe bwabaye mu ibanga. Niba waregeze kumva ubukwe bwa Kenny Sol uburyo bwagenze, niko umuhango wo gusezerana w'uyu nguyu Dorcas wabaye, ku buryo nta foto n'imwe yegeze ijya hanze igaragaza ko yasezeranye cyangwa se yerekana umugabo basezeranye. Gusa abantu benshi bagumeje babigarukaho, abagenda bakora amafoto menshi agiye atandukanye bayeditinga berekana umugabo utari we, ariko by'umwihariko nta muntu n'umwe uri hanze uzi umugabo basezeranye. By'umwihariko tubabwira ngo abakunzi be mwumve neza ko Vestina yabonye umugabo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse uyu musore bakaba bari bamaze igihe kingana n'umwaka n'igice bakundana, ariko mu ibanga rikomeye cyane nta muntu n'umwe ubizi. Ibi ngibi abangaba rero bahuriye ku rubuga rwa Twitter, bahuriye kuri Twitter baravugana. Umusore aza mu Rwanda kureba uyu mukobwa hashize igihe. Umusore aza kuzafata irembo mu rugo kwa Vestina ubwo yari akiri kwiga mu wa gatandatu, ariko n'ubundi ntibyamenyekana kubera ko yashakaga kubikora akabitunguza abantu benshi, ubukwe bwe bukaba mu ibanga. Kuko n'ibisanzwe ubundi uyu nguyu Vestina ni umukobwa ukiri mutoya, ku myaka ye 22 gusa, 22 nabwo ntiruzura neza, aracyari muri 21. Yakunzwe n'umusore wo muri Burkina Faso. Reka nkubwira ngo ngiye tugiye kubana ndi Isaac Soman, tuze tubirambura turiba ngo ubundi uyu musore afite imyaka ingahe, aturuka mu muryango umeze ute, cyangwa se n'umukire, cyangwa se afite izindi business akora hano mu Rwanda. Njyewe tugiye kubana ndi Isaac Soman, ngo ikaze kuri YouTube channel, kwifuriza kugira umugoroba mwiza, by'umwihariko wowe n'umuryango we ndetse n'inshuti zawe. Vestina ni umukobwa wamenyekanye hano mu Rwanda, by'umwihariko mu ndirimbo za gospel ziramya zinahimbaza Imana, by'umwihariko ari abakobwa babiri, Vestina na Dorcas. Umwe akaba yitwa Nishimwe Vestina, akaba ari nawe wanakoze ubukwe, naho Dorcas we akaba akiri mu rugo nta mugabo arabona. Ariko uyu nguyu Vestina, Nishimwe Vestina, akaba yaratangiye gukundana n'uyu musore mu mwaka 2022 mu mpera zawo. Akaba yaratangiye gukundana nawe imyaka 2 yari hafi kuzura, ariko muri 2023 niho batangiye gukundana uri kurangira, biba byiza bakomeza gukundana. Arabanza aramurindira ariga ararangiza, amaze kurangiza uyu munsi rero ku itariki 15 niho hagaragaye amavideo agaragaza ko basezeranye ku itariki 14, ariko mu ibanga rikomeye cyane abantu benshi babashije kubimenya. Uyu musore rero wamusabye asanzwe afite business zitandukanye no mu Rwanda, by'umwihariko harimo nka business yo gucuruza moto n'izindi business zo gukodesha amazu. Akaba ari umusore wafatishije cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aturuka mu gihugu cya Burkina Faso, akaba yiturira hano mu Rwanda. Uyu Vestina rero bakaba baratangiye guteretana bahuriye kuri Twitter, urukundo rurakomera ruraryoha. Tubwira abandi basore bose bakunze Vestina ati ciao ciao, muzabona abandi, ntabwo ari we mfura sinaniwe muhererezi, muzagire mwihanagure nyine. By'umwihariko kwihanganisha Rugaju Regan wakunze uwo mukobwa bidasubirwaho, bikanasakuzwa cyane, ariko kubera kubigira ibanga bakagenda babisha. Ariko kuri uyu mwanya nyine ibyahishwe burya rimwe na rimwe bitarimo umugisha binarangira iyo ngiyo, ahubwo undi musore witurukiye iyo ngiyo, waje nk'agaca, uzi icyo aje gutora, uzi umushwi atagitinze, by'umwihariko yahise aza agwacira adasiga hasi nibaba, ahita
yiterurira umukobwa barigendera Dorokasi. Ubu ngubu akaba rero dutegereje niba uyu Vestine azataha muri Burkina Faso cyangwa azatura mu Rwanda, ku buryo wenda we na murumuna we bazakomeza gukora umuziki wabo ntangigimira. Reka mbashimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro, gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel by'umwihariko kugira ngo ujye ubona andi makuru akiri mashyashya. Njye twabanye ndi Isaac Sibomana, uracyari kuri Mansa Musa TV, channel y'Abanyarwanda, channel yanjye, channel yawe. Ugomba gukora subscribe nk'umunyarwanda kugira ngo ujye umenya andi makuru akiri mashyashya, by'umwihariko kaya makuru ya Vestine abantu benshi ntibayamenye ko yasezeranye. Shimwe Vestine ko yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso, ariko akaba yasezeranye ku itariki 14 ku mugoroba. Ku mugoroba niho yasezeranye, mu gitondo kuri 15 niho byamenyekanye. Yasezeranye ku itariki 15 bimenyekana none kuri 13 mu gitondo. 15 niho yasezeranye ku myaka ye 22 n'igice gusa. Ciao reka ngushimire twabanye, gusaba gukora subscribe nkuko nabikubwiye kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Twabanye, amazina yanjye ni Isaac. Ciao.